Guys, so i-guess ni. Bago ni nga mo ako ang dulaan no. I-guess ni. Unsa ninyo guess? Morning box no. Morning packaging no. Pero guys, i-guess ni. Unsa ni? Hey. I-reveal na akong package. In 1, 2, 3. This is the package, guys. Morning package, guys. Nani. Unsa man daw niyan sa paggamitan ni daw? Saan na paggamitan ni? Kaanaon man ni no? Nakoy konsumo, nako surprise. Kita ka ni? Kanang dako. Moni ang yahang sige ni yang full floating yang kuan sides mag-pump na ta guys mag-pump na ta. Look. Nunsa man eh. Sorry guys. Ayun ko. Look. Okay na, kita po naman yun. Okay guys. Nag-pants na may kaning mga shapes guys. Ano yung mga shapes? Kanina, kaning bibidak, no? Kaning shell, kaning oyster, o kaning fish, guys. O kaning starfish. Napadarig, guys. O kaning kuan, octopus with a goofy face. O kaning food, guys. Kaning dome shrimp. O kaning Shabol guys, shabol yun. Karing guys, karing flip sa castle guys. Kapag nanin karing boat guys, boat. Ito na pong part sa castle. Ini guys, kay seahorse, crab, seashell, turtle, swordfish. Dora to guys. Ay, 3 parts guys. Sa castle. Kaya guys, the big moment. Manay koan. Kenetic Sand. 1, 2, 3. And then, sand guys. Oh, kayo guys. Please ho guys. Ibig kayo. Kilogram. 1, 2, 3. Shovel guys. Ako isang ka-confuse. Diba? Mas dako. Sige. Guys, tinulaan ta mo kung sa pagdula sa Kenetic Sand, no? Mag-wondering ka na anao naman nino, kabungkago naman nino. Dili na. Ang kanyang mga piece, iana ni. Iana kag shabol, no? Ibutang daring sand. Kaya para makayo mo kang dagan nga shapes. Pwede po ni inanaon. Ngaon guys. Ya, bungkagon pa ni please. Oy, dili bungkagon. Dito lang. Wondering ka ganina nga.
Ang kani, yung plot. So, So, ano na ni guys, pagdula. Ano na ni no? Wakag kaning like mo no. Kanya akong ganahan no. So, ko ani ay kanya akong ganahan deh. Kani. Kani. Na ibutang diri sa kuan. Nang timon. Samay. Naon guys. My favorite wall fell down. Ting. Tining, ting, ting. Ting. Tining. Sige guys. Napako-isa ka pa ipashow ni mo. Na akong nabuwi ganina. Pero wala ko kabalo nga asa to ganina. Ganina po. Ay, okay, idea. Ang nanaon ka pa. Para ma-feel ko kaning gahi ba. Okay. Ay! Mr. First na dulaan. First na dulaan. Dito po, gusto ka dulaan guys. Guys, kabulong mo guys. Na asa to guys. Kunin pa guys. What to do?